Loh, gondol lor. Tuk. Alah pucuk aku. Alah. Jamblas ate ngerokok lho piye iki? Tuk. Olah. Pucuk aku, Mak. 11. Tuk. Kuk pucuk aku. Duk. Iki bocah. Iyuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat lagi lor. Kita kembali ke spot Brendo Waduk Pacal. Yang kedua kali ke sini. Kemarin alhamdulillah masih ada cintanya. Suhune guys sing panen pengen aneh. Hari ini di baleni neh lho. Tak gawane pasukan 7 orang hari ini. 8 orang tambah Mas Beni. Mas Gondrong. Halo. Bagaimana? Nek wong gondrong kabeh. Walah ngene kita ngetok-ngetok ini sadar. Oke dulur. Kita mulai prepare dulu persiapan. Oh iya, Mas Arif. Piye? Oleh iwak ta? Ya panggah to. Goh. Mangan ose. Lah iya. Kesehatan luwih penting. Mas Es. Oke dulur, wes kita lanjut. Kita persiapan prepare dulu. Nanti kita nembak dek rumput-rumput tenggelam lagi. Ya. Oke wes lanjut. Random lagi lur. Pokok cari yang agak longgar spotnya, nggak perlu deket-deket rumput. Soalnya kemarin bolak-balik nyantol terus lur. Ombral-ambrol terus ikannya. Oke wis kita mulai sepi lumut saja lur. Lumutnya Mas Jibon Arjoso kasar. Untuk esen kita tetap memakai deso yang ungu lur. Kita kasih secukupnya. Kasih 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5 tetes saja lur. Wes mudah-mudahan haup nanti. Yang sini sudah mulai ada pergerakan lor. Cuma masih dandul. Nanti kok maju kono. Ya neng kono. Oke wes kita lanjut, kita mulai uncal-uncal lor. Mudah-mudahan ada cintanya. Ini tadi sudah mulai ada respon lor, cuma belum pakai banter. Nyuwun ulame ingkang ageng-ageng wah. Kita rokokan dulu.
Loh, gondol lor. Tuk. Alah pucuk aku. Alah. Jamblas ate ngerokok lho piye iki? Hah? Pucuk aku. Jago merah. Naik lor. Kita lahiku rak nyangkat ngene iki lahiku. Ini lor. Ini masih buka lor. Saya mau ngerokok loh. Lah kok wis disambut dagu merah Mas ke. Kencing ya ampun. Kencing ya ampun. Ngales lor. Alhamdulillah. Ngales. Tak tuntut nelek rokok saya aku. Ate ngerokok aku. Tak okok sik ya. Tak okok sik. Aduh. Tak okok sik. Oke, lha kuwi munggah kuwi. Babon kuwi. Apa kuwi, Go? Aku ketok, Go. Makane mancing aja ning ngarep kancane. Gere konangan. Lah iya. Lah kok miber cepluk lho. Golek iwak sing enek suarane ning banyu lego. Sombong amat. Sing duwe manuk iwake. Sanguyo. Golek iwak lanang sing iso nguyuh, Go. Pang. Lah iya. Ceket no. Ayo tadi tuk. Alalala. Lah, iwak sing muni ngene iki lego ning jero banyu. Aja iwak miber di unduwi. Tiga gemuk. Ya tadi nah, tuk, alalala, miber bae go wae, miber, telung nyari kuru.
Gaya kok ketek-ketek coba ayo. Ya piye? Oh ya iwak kok ya. Sak tekem-tekem. Ora aku nek ngandiki ndang alih. Ku nyale kaki itu ro ya to. Lho sing disawang kambangane kancane kok. Kancane ben krungu no. Itu. Gua lek mas to. Wah, nyatu. Pangpon. Blas. Tuk. Kuk pucuk aku. Wah, yo. Sabar, Pak. Dirungokne Mas Teguh, Pak. Kak penak, Pak. Alalala. Ikan marah. Alalala dirungokne Mas Teguh, Pak. Alalala. Pucuk aku. Halo, assalamualaikum Mas Teguh. Alalala. Tapuk bokonge ke. Iwak lek. Alalala. Sombong amat. Bener kowe, Rul. Salam mlaku Rul. Aja gatek Teguh, Rul. Kuwi lho sing meneng ae lho oleh dia ning seketane lho. Ora, Len. Aku wis meneng kok. Iya delok situasine oh kene iki mbok ngeri. Garek ngunduh Teguh. Iki lompatan to nek jembah. Terus dhewe to kowe. Garek ngunduh iki engko. Bledes. Ululu. Lah dah. Kok nyantol? Aduh. Parah nih. Apa teki jane? Lah ngene lah. Alalala. Tiga jari gemuk kok. Tiga jari gemuk. Oke. Tuh. Alalala. Loh, abang nego. Ya ampun. Loh. Iyo. Ayo ojo bater-bater kancane krungu ra penak. Alalala. Kok diciprat-ciprati barang to ya. Pak jari, abangnya petang nyari kok. Sombong amat.
Tenang, tenang Wak, tenang Wak. Tenang Wak. Tenang Wak. Tenang Wak. Ih, gawing, gawing, gawing. Gawing, gawing, gawing. Gawing. Sedeng dong. Sedeng dong. Oke. Oke, gerobak, gerobak, gerobak. Aduh, duh. Iwak neh. Iwak neh, go. Go. Ya no. Aku lek gak abang. Pokok abang go. Pokok abang go. Olah. Olah. Olah lah lah. Pucuk aku. Pucuk aku, Mak. Pucuk aku, Mak. Pucuk aku, Mak. Alah lah lah lah. Kene, Wak, kene, Wak. Tenang, Wak, tenang, Wak. Tenang, Wak. Tenang, Wak. Ih. Tenang, Wak, tenang, Wak. Tenang, Wak. Rene, Wak. Saya hei, 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 hei. Hei. Sini, sini ya, sini ya. Sini ya, manut, manut. Manut, penak, penak. Merah lagi. Abang nih, go. Go. Merah lagi, lur. Aku mau lek gak abang kok, go. Kebakar ya. Aku mau lek gak abang, go. Gak kena. Amblas bolak-balik kok. Ger. Loh, kirimmu loh. Duk. Iki bocah. Iyuh. Oh, njaluk anak pletes bolak-balik kaya ngono. Rene. Gawing, Mak. Gawing. Alhamdulillah. Mene lur. Merah
merah lagi. Merah lagi. Lo cetek sak dodo no. Merah lagi. Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Waduk Pacal spot Brendo. Hujan terus lur. Yes. Semua pada hasil hari ini. Yes. Masih bahagia. Masih bahagia berarti gak blonyoh ya. Ya, saya oleh HKB ya. Oke lur, kita sepil. Wis hasilnya lumayan lur. 5 jarian. Jis. Seni Desa Ijo. Jis. Iki hasilnya Mas Teguh. Hasil Mas Teguh. Wis kabeh dikasih babon lor hari ini. Ini hasilnya Mas Sis. Olah babon pira Mas Sis? Papat. Jis. Wis panen kabeh. Dina. Nggonmu mbok adain, Ndro? Hah? Wis mbok adain kabeh? Wes, Ada iya. Mas Beni. Halo. Waalaikumsalam. Oke. Halo, El. Heeh. Eli. Halo. Halo, El. Wonge gedam. Halo, Eli. Halo. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dari kabeh, tak kresek oleh. Buat saya balas dendam. Kagis diadai. Balas dendam, Bos. Baleni nek pasin. Balas dendam. Oke, dulur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.